program SISIIMUKA kandi Sister Charity okugaruka kwanjaha bakunakuragana sangutwine Omuhuumuriza omanya amakagito n'ekintu kikuru munonga njo kurebera na government neza kukora census ekataho makagite kareba ebintu nije ninga tije so twasiraho nchanche manyisa ngo twakwataha mutima gwa buri kintu so twine Omuhuumuriza Birungi Joseph niwe twine mu studios kandi aje kwa njya kweyanjurira no munyadini mukuru bitugwa hati yagira rengo rwa bishop neba nange then naje kongera kweyanjurira abwanyuma abase kutukwatira ahabikwatena na ubushwere bwitu core values ebigyendererwa bikuru ebikutekwa kuba biri omubushwere nibyo biha oyinecho oyineho ninga ukabakare empty jujwire mpare byo mushija konkazi kakuragara kare reka ndebeyo twakwakira sema yabari munonga stachate no ndetse sidine wayo n'abashemerwa abareba TV West okuga inshonde inazensi kandi nyenda kubakira ni munongo mu segment egi kandi no kusima Sister Charity okunyeta gutubase kuganira hanshonga nkuru kandi engingo nkuru iyo muntu wena komokamo mushije n'umukazi minister mu hakomoka member wa parliament mu hakomoka umunyadini mu hakomoka nateba kuba narga umukiba kweteka nungi yes so kuko mwahurira amazina nabanyeta Birungi Joseph ndi mwebezi we kanisa no buherezo we Beneza Worship Center Ministries muri bande kwetanya bushike noho turi kushangwa nohondi karagwe mbabaza mukama nuko twemerestyo mukama simo wakusya amina okay mwena nyira cyandikire wa beka then ko aragahaka ninjo tugambira ubushwere iswayita marriage then tugambire hanjingo nkoreze zwa base bana banyabo abarakundeba ninkereza ngo abandi muri makaganyu abandi mwakira mu office zanyu kunkana woro yo mu office waragomuka mbwenu ikintu cyo barakweta ubushwere Sister Charity abantu benji buri umwe no kwari kugenda na yitegeze ikigambo ubushwere konka ariho ibintu bikuru munonga ebyombe ko bushwere haza ebintu ebyo kuturuko birenze ya mission ninga byatweba ninga twabemanyira hato bushwere bugira bubanko butaro ninga bufa ariho ebintu bibire bindi kwenda ngo abareba TV West munyetegereze ninga tutasiyo mimetuma yeito kacyanjana na ushwere tumanye ushwere niki ushwere nubuha yes it is okay ariho kiba kweta omuntu kugireka na no bushwere nebintu bibire bikwahukana hazana no bushwere nabwo nyenda mbucenge nabunkumanya wumvure na jata atakuza konteka ho fato ati bakiyamanyise nicyo basika actually buri muntu wena every person can have what we call a home nabasaba kugije bakweteka konkati cya buri yomwe ukugira obushwere nkweneke by the way hatitu nkombora ine ya lesenka ya church ninga abanyadini batayi banje barukundeba obushwere buri spiritual twazo mu nse yo mwoyo yes obushwere buri spiritual abako ncero kurebera ngo knowledge yo kombe ko bushwere ecyo gwancha byona obushwere bukatanduka rahanganwa yabutandikire actually imwe babera abaheza kubugana ko muri mwaza kombe ko bushwere umuntu wakasha toshimye kwa nabayinvolved ashimye kwa nabarurahanga abako yatandikira bushwere kandi ahiguriye icyo stane na rwana samunonge kintu kibari kweta bushwere everybody has a hope nobuka ko bakanyonye nako kine what we call a hope kine cyashoro cyabo konka marriage is not for everybody arwo kigambo kinyose ningambira abantu aroboro kureba nore umwana w'umushiki ureba bonere amasho cyaganya gumu kugira gataga karengero ko nyuma umureba ugira tukonka shi oguno burunje bwe ahabwenki yari mu rwego hazanye n'ikigambo kingu kira kugambira abantu n'uburunje bwa meisho mutuma gwa kigwago yes ate cyo kukoreka ngo bushwere buri very sensitive so very spiritual so hati obushwere nobutekwa kombe ko aha kintu kitero kweta shared values ninga core values ninga kitwa kweta goal posts of marriage iwe obushwere bwawe utandishoma no shoto no primary mu secondary shoto kiri munonga konkaba kaba cya kushoma cyo kweta campus
ikoreka ngo ku north kuri na south east west wagegereza now iwo mu bushwere what is the campus of your marriage ko kurebera guroreba cyo kireba ifoshanga yo cyo kizakoye kicika mu mukace abantu abari kuzo mu bushwere actually Paul na kigambo mu kitabo cy'abakorinto nagira ngo tureke kubutaha mu Kenya misho zitakumanye cyo gukora iwe gendererwa cyo kugira ngo ukatunga umushije bakweta James Fiona ukamutunga ngo muze gukora iki arabo kutekateka ngo bushwere in brackets ngo bushwere nicyo mwese kuzo mu kitando kabyama no mukazi ukazarana n'abana nicyo bara kutekateka konka babara kumanya ngo hariho ko values eze kubasa kumbe ko bushwere ubu bukargamu ukagira what we call a goal post egenderwa cyawe ubushwere niki now every relationship should be guided by shared values I'm sorry to use your name kunda no kankoresa umukazi wanje ariyo nande bari umuka wow kunda be ni we Joseph na bugabugayine ndiyamuha kisorome tukabugabugana ebigendererwa byeyitu nyowe nawe nebiyo actually wachikonaho icyo kugira ngo no basa kushanga ebigendererwa byanje nyine bigendererwa 10 nawe yine bigendererwa 10 konka byona umuri 10 byayine nanyi 10 binyine tariko na kimwe kiri kwegeta na kitayi that marriage cannot last I am telling you hati abashori n'abari yo kora nyenda ngo twetegerezane oratungireho time ukashitama no mukazi wawe ninga no mushije wawe mukabuza n'ikibuzo ahabwenshi mwashwereye izo baramwe nkaba ninza bwita abagore hakanasa mbeno mkanajyatisha namba mbongezeyo mkana namangunaza kwitembaga yabandi because kababuza kibuzo nabajanti yewe ni nyendo ngambere ahabwenshi riyo noza kushwerwa umuntu ogo ninga mucyoneza kushwera umuntu ogo uri yajyati nyowe ati mukunzire abo kuba murebro mukanasa na yeshongora yatori ati ndebere ayine mico mirongi kashikubwa kushesho mukashesha teshongwire mukanasa tichikumasa ngo no rutaro so one of the things should be echimeko bembere bindi I'm going to get married to him or to her because I love him or her abako yo bible neshomesa nejyango urukundo neshweke bibyona ecyo kumasa ngo hakubaho muyaga hagati yo bushwere no hakubaho ndura hagati yo bushwere rukunde riya neje kugumaho egumene coveringaho neshweko basheshe yes abako ndijo nabasa kukundira kashoke ko ine ora hikembera yatabuka akashoke kakuke no kuka hadi nyonyo basangu eki yakundira kukira cyaragaho pe umurembe ngo bagwa but love covers everything so in every relationship neteko kugira values ecyakana koko nabagambira no kugira ngo ruhanga no yatandikira ubushwere kandi kintu cy'ruhanga yatandikira always and always the devil is fighting it stana nagumana rwanasa narwanasa kintu cyo bushwere so nicyo kurebera umuntu umwe abantu abashwere no kwakweza kugira ibizuwe bagera ibizuwe byo bagira okuza kubisorovinga ushanga ishonga zaguma why stana nabakine mu mukono nabakine mu mukono so now stana yaba nagezeho kugira ngo abase ku destroying marriage konka marriage eri kube ine core values eri kube ine principles eri kube ine bigendererwa that marriage will never be shaken so ekyo kumanyisa ngo hata abarakunde bahati biguste twena nekitwetagisa kugira ngo ugire kibari kweta core values obushwere bwawe bworumu ebigendererwa byawe ndibiye ariho ibintu bishate bikubasa kwita obushwere ebintu bishate bikubasa kwita obushwere namba yo kubanza nekibari kweta poor communication communication of course nchumanya ngo no kuhuruzana oguyagamba na nyempurire na wajirata nuriya yangarakamu ningati yangarakamu so communication echo kubanza shirika neba eri effective communication but communication eri kugumaho kugira ngo tarwe kintu na kimwe echo ro kushere ko mukazi wawe ningo mushinja wawe egumeho kandi ebekiriya yes nkwineje ugamba mazima aroka gamba ko rujungora kweta integrity integrity nikimanyisa ngo you mean what you say and you say what you mean wajegereza nkwineje obushwere bwona hibutura wabo tine integrity ukajigita mu communication ukamanyise cyo uri kugamba kandi ukakigamba you understand yes ariho n'ikindi kinta ni counseling mu abana abakuza mu bushwere ondijo no shango bundi
ayina kuyabe yashwirwe yazara yo mwana yes hata kibugana umusigazi abura kumugambira ati nyine yoki ningo umusigazi abura kugambira umushiki ati nkagiranta ati nkazara yo mwana hata egenshonga iwoteka ngo tekwija kurugayo ninga tine kwerije kwija ingana yargaye kastanimba namutahize hatakine cyo gukora konkizo bariyeri bayarigireyo ahagati n'umwaka mwasi imyaka iri kwingana ki icyo kubanza hata haba hataraka kuzaho bias abunki atarachingambiri abunki tararigireyo so hata icyo kumanyisa ngo enkwataga naho nete ko kubura so icyo you never communicated toragambire torashobora communication must be effective actually nkoko ureba umusheija no mukaze namataho mushinge cyanyu mukajura bukunya nikibara cyetaga ngo mbushwere habeho ibara kweta bukunya so tacyari tayari ikintu cyintari kwicereza mu nakaci tingu cyicerezamo kandi tingu kumanya no bako my fellow religious people tingu cyo bakiteka tekaho konka niwe ikintu cyesumu sorome no mukazi wanje ayine sumu erimo password tingu kujimanya pin ya mobile money tindu kujimanya nanye nicyo cyuma really aho nabari hanga gataho hati ukabeno ngo beno bimanya na waba nabimanya exactly because in case of anything aba ine cyakubasa kwa river on anything ekintu isamo password egere kugira etize zo kugira muti yata kubasa kwigura yata kubasa kucekinga ha mobile money account yanje nimba nishereka ki noreba ibintu byose mu ahinje bajango personal simanye bigira ki namba rerere so kintu cyora mutinde kwa tire personal yewe niteka ngo harurengo rwo bushwere because why does the bible say ngo hatu mwahinduka umuntu icyo kigambo cyo kuhinduka umuntu ndoro gwanje no gwawe yes turahamwe munaku no mbusasa bibiliya ntabwo nashobora negera actually abakorisi bo kwazo shuri amashano nagira ngo ngwiwo mukazi to kutegeka mbere gwawe ni gutegekwa baro kandi no gwaba nawe tuwari gutegeka niyo rukugirota so which means I own you and you own me osimba wakati think manyamyano wanje ari mu control room no shamdachika mwishikano shana bwozi yaona nyine kwandiro mukahumuro munchirize mbanze nakakanga mukace then nabwanyuma tugaruke na no mushawara hangogu kandi ari yo muhumuriza ayongere kutushomesa aha bushwere gumanito tabarukayo nuko twagaruka tutyo twine Joseph Birungi Omuhuumuriza kandi turi yahanshonga iskwatira n'ubushwere cyete marriage nibiha umusinje muhango ubwo bushwere nubwo guha enjingo zo bushwere nizo zi ebigendererwa ebyine kubana bitebwe byo kuranguyine kubana rugumaho bakakumba ubushwere byo nibyo biya yatugambira cyo bakweta shared values mwine kubana umusharing hahija mwishonga ya communication ningashi okurizana impurizana twagira ngo igishimire kuba neba eri effective omuside zo tarabyo kwekika akasumu kwe na nyombe yeso muringo gona abanyana banje no bawe kashati yo kwenda kureta mu family yanje ubunta kumanya ninga nyo unaza kureta mu family yawe manya this family y'abantu babiri ne yanje ni nko mukazi so hati wabo kwenda kureta bintu ari kumanya nanje binkwenda kureta bo tari kumanya kakwa hine kunshobireho ndiyo ninganira na munywano wanje na kansoringa azanabera byasumu oba watkopa no nikiregera kashwa no manya ngo be positive then why do you hide them yes waje so communication nereta ho businyi then kabiri ekiri kubasa kureta obuzubu na munongo mu issues zo bushwere is financial infidelity. Ibyo byaza mwesho ngaya sente. Ebintu bye sente. Hati na munonga stiyo nzo mu Christmas. Mbona tuja kureza bingi munonga. Abako cyo kubaza abakazi mu ino box bwanyu mu bikire sente zanyu mbibintu bye. Konko mukaza nakoreka ngo nakimanya ngo toyine sente ko musheja. Nakimanya ngo bundi abo kuboke siginganya abo kwa no mangu nyinaka box. River on that. Okay. Nabasa kubunda inebinde byahakozere ni unobere mu mukango wabikozere. Konka bwe hati ondijo. Naja kwate sente za kibina imitwaro 20 aziteka hakiteteye.
akwate n'umuhanda agenda zo mu katare agure bitete yabiyenka mu kaga takugurire na kasatu ngo akakuretera jati ni utora kandi agaraka yetenjene kaho tagereze ngo urete nyama hati iyo mukazi nakikuye hoki niwo nyama wajigura abera nabena ukajigura irizo barikarenga cyaho njanje mayisa ngo nyenda aryo rurimi so ebintu bikwatike n'ibintu bye sente nuwo turi kushanga abashije bari kurya za loans ukashanga mukazi batari kukimanye akasayininga isondejo kamba gambere bashije barahanga barakundana bakazabanga barakundeba izo baryorya loan okashere ko mukazi wawe ubundi to kamanye bikuza kukurata konka ko sharingire nawe nje munyancha kare ko remba kwirukanzia she will be able to hide you under the bed abo kwa nakimenye kandi kuwazihire waziteka ameza mwajya katuzu planning iki ya shared values yes nkwineje abo kuba numwikereza ekiteka cyanyu ni kimwe egendererwa cyanyu ni kimwe mwine kimwe twazeta goal posts umushwere bwanyu so hatukutere twareta akasente akanza akakoresa ki katukore iki hano manya ikikatu kireke tukore iki bikafakare yes ebyo tubyakiru hati byabitari n'umuteko kuhabana then ekindi kizigo kiruho is what we call unmet expectations ebigwanga tebiraze ninge muteka ebu wabe no teka konka bakabura kushikira unmet expectations hati obushwere ariho nabenizera wabo yataayaayisa mukabashomesa nabagira ngo obushwere ubundi umurundi buryo muringo ebiri ariko bari kweta ideal marriage and real marriage ideal marriage nebe wabe no yagamba gambisa nyowe nanahikireyo nazaguma ndetere koko yaburwa mukaga nyowe naba nahikireyo tari intera konka mbona ko ugire kushika koshitireyo yaye nakutera nakubamba wakigira ebe wabe no expecting tubyo wagizirota tubyo washanjiri and on this point ibyo tubisharinge kandi on this point echena abanyenda kwetegereza abari ba diversity yes no kugira ngo oyegendeserezo mu bushwere eyido mukazi ningo mushije oyegendesereze otaraba ni waragaho obusasi bo magaraga yo pattern ahabwa kuba niwo yayefuza icyo kureberaho no basa kureta nkendo warumuka oyegendesereze otaraba niwe warugwaho busasi bwo mu ntogo yes wakitegereza now expectations ndo twine nyingi munonge biwabe no teka konka mbona ko rabe washikireyo okashange biwabe no teka tuko byabiri now that is what they call real marriage buriyo ko yo ideal at this is real marriage nicheche cyo washanga nichecho no yes no kimango wawe no murwani no kimanya ngo wawe nebinde birinke ebyo konka note ko kureba okuwako basa kubumba atrese mukareba ngo kigendererwa kikurusha shared value yahira bagerageza icyo nabaringambe cyo kugira ngo what is the campus of your marriage mu bushwere bwanyu buriyo no gutorankaye ekindi mu shared values arho obutukika tukaragahamurama hakaza mu cyo kweta familiarity okumanyira ninyenda ngo jikizoba byo kubanza ubu wabuganabuga no mushija wawe ayimwe avuga indi nabara kutureba mu kiteka hwecho iyo omushija wawe izo bari kubanza ubu wambugana oketwazota okabana ugambota okajwarota wayabitereza okota kubasa nango nakasiserezo no kakutemba to kwenda kwenyenya ko to kwenda arebe nsho biyo nayo okajwaraje wagorraje kandi ngambaje okono gambaje okota kutontoma but now sigire cyase ba it's okay nango no kurya na hari yameza y'imwarira kanaka y'imwarira okariya hokace kandi ubu wabuye nenjara wayoreke mico mirungi so hatwakuje haza mu familiarity haza mo kumanyirana these core values zifa wakigereza zifa abakonjero kureba umuntu nabasa kwimukaho akwato muhanda naje habana batanu akwato muhanda naje habana hati ogo muntu wahika akwato muhanda kanaga abana batanu icyo cyamanyisa ngo ko wavari riyo kubanza icyo baye batandikireho ninga icyo bashemire gukora cyashanga uko mutwe umuntu akwato muhanda aho yukagenda anagaho abana and remember don't gamba ko values umuntu yakubuza ngo egenderwa cyo kuzara umwana kikaba kiriki
okagamba ki because abakutere bahati bigwe sikambagambire koineje omuntu wena oruzaraje okorraje okashomesaje oryahingiraje oryaryaje it's a guarantee namazima okay koruzaraje okorraje okashomesaje oryaryaje oryabaje koka korubota kozire korubota gisire atacyo ngikweza like one of the core values korubota kigizire ukagira ati nazara abana aba bana be nazara reka mfeye abana banje mbakuze bine micwe mbakuze bine micwe dere cya kabiri naza kufayo mbashomese wanyetegereza hata umwana kuzira yine micwe kandi akakura akashomagiye nikimanisa ngo uri yahingiraje to kigira abo kunaka abo kureta kwijabajire butse imbuzi nkibiri ningira kukigambira abantu ngora abatori ato nikigambira abanje mu kanisa ngora abatorireje kandi atashomiseje noja kuhingira abo ko bagamba babutse abakwa bakwijabajire butse ninga abenko baze myenda urukoba rw'umwenda rw'umushije ajwire ndukumanyise cyari bampare zinywera miguwa ningogo jwara butse ajwara harfu ajwara nabugenyi no kusitamo bantashitamo abandi bashitamye kuri hagati ninga shitamire cyane akacyumba n'ibindi birinke ngo ecyo kambagambere no mabanta b'incyarite banga mazima abazira barukunde bakambagambere nambwe no cyumuri nyine kubashaba murere ibintu byo kwereka abana shitama n'abana bawumuka umwana murebo kwari kukura it is one of your core values murebo kwari kukura murebe imicuyi murebe imitwaro ziye kandi ugumo mukuru atere nahishomera hari kushomera ubuze umwana wona atwazata imico yeta ahabo kuba one of your core values kirukuri yahamuheru kugira ngo umwana wanje aryahenderata wagigereza so umuntu kwijakije muka yawe akayija kajuga ente 12 oyembuza bwenge abamo babajuga ente 12 abandi babajuga 2 bareta hwemwe izindi bazinyaga why abo ko tayine cyashangira umwana wawe befire cyo ebagwetyo so familiarity hakuza makamanyiro mamanyirana hata mbenu no ijana leta byo kurya hameza no rutete ya rwasibuhingiremu wasibana urututukiramo nebyakwawana byo to kucumanya ngo bitega no kubitega hati konka buri ukabota kikora so ubu bushwere bwo nindabwo yabefato hati yes kashimanye ekigendererwa the core value ekafa kikarugaho ecyabecyo ngo ebintu katandika kubimanyira n'ubundi okotina no kugira oti atashanga nyine bicoro bikwatiro meyino unaba meyino konka hati mama no basa kumara nebiro bishato tanabire meyino Ikariza abana zijira umushenje. Iwacu ryo no tureba aha TV West dakika 7:30 ezarengo mushayiti ya kabiri. Twakugaruka twita herinde risho kace. Gwo mushayine bwambo Birungi tankwenye nango biferwe so nanisha bango takaza hare goma hihi katumure netugaruka. Program ekiri SISIIMUKA umuhereza nkiri cyo butungi charity nyeta sister charity kiri mu kashonshoreke Omuhuumuriza kine Joseph Birungi Omuhuumuriza ariyo nasitwara umukwatira no bushwere kandi tukareba yaho bushwere ikigendwa cyo bushwere iho kuteba ninkayi noho tucemerire okureba ngo twabasa kusigaza obushwere obukiri mu utwizi now last ha communication araho kitrukweta don'ts in communication mwaba no communicating ko kutwakigamba kushime kwanci bakiri effective araho kibakweta don'ts in communication ben ebyo tashemire kuba no korabe oyine cyo kwenda kuganira n'umucyara wawe ninga n'umushije wawe araho ebyo tashemire ko no kora namba yo kubanza communication should not be made out of argument deka kwenda kurete shonga ukenda ngo umugire turi mu kutongana nomanya hariho abantu abarafane nayimukaho
mushije yasigaye amukore kintu umukasheshe shayibiriza kasheshe hata kibika mushije kije shahe mwazo mwebaziyo amuhereza cyacyo kisamuha cyacyo mushije nabazo mu kitanda byama zikibasha mukago mukazi yaheza kugujagera iyo fezi yo kubanza atimuka ati biwasiga wankora mukasheshe hata batandikira mpaka mukashesha kandi that is wrong communication utarere shonga yona out of argument rero mukanyurana namba ya kabiri kumurubana muzahameza yanyu kuganira ninga mwine cyo muri kuganiraho do not leave any matter unsolved abo kubecho mwakire mare yo ngwene cyo twe nacyo tuzomukinga shonga mugiheze mugire ngo twikiriza negi twagiheze konkati ebyo kwimukoko cyo tinyowe utanagenda ko rotampuranye no you've left fire burning behind home yes shonga making sure ngo wajumaririza okay echa kandi never ignore your partner when he or she is speaking to you muhereza attention babere mwamageza batagarume mureba yes aboko cyariyo nagamba his or her desires ariyo nagamba opinions aine byariyo nayiho mundu mu rugwe so muhereza attention ekiyo mundu mu rugwe girecha kibase kuruganye then ekindi ngecyo wagamba okumuhereza attention ekyo kiba kimanyisa ngo watunge cyafuteka teka kari wamuhereza ubwire yagamba then ni wagirota ni wote wataha hatu mwashika yakwikirizana so ejo communication neberi nungi munonga so ko wa values communication ni kintu kikuru munonga mukifeho ganira n'umuntu wawe mwikirizane then ekindi kinanyera kubashaba actually nyera kubahereza homework hati iwuru kureba TV West nikesukore watch yumuka you can do it right now ninga yincha kare kikore iwe tungoro papura rwa no mukaza atunjorweye then buri muntu ahandike ibintu at least 10 ebyara kuteka ninge byakwenda mu bushwere ubwo zo ko values ebyakwenda mu bushwere kumura heze murete papura zanyu muziteka mutahameza kora ashanje mutine mu at least ibintu bishate biri kushana mbaze mugarako wabagisire ninga yayiba mukwerire mbaze mwesotinga at least mwatunga yo bishatu none umenye ngo this marriage will work out konkara bwo kushanga completely abo kwecyo nikimanyisa ngo cyarate aine bigendererwebye nogo nawe aine ya pararo these people will never make a marriage barabugabugana tukubasa wachetegereza so nizo twayeta shared values then arwo ekyo kwetaga gukorwa to build the marriage nakyo kira under core values yes egendererwa cyanyu numwenda kombeka a successful family this is what you need number 1 no yetaga kiro kweta forgiveness ombushwere bwanyu nateko kuba mwicho bakweta okusasara it is also a core value ndawujatstane yanchema kujita na nchakare mchema na bwasheshe Petero akabuza Yesu yambye atkunka atakanogambira abantu kusasira ato muntu kwara kushobeza umuizoba ato musasire mu ndenga Yesu akamubwira ato muntu kwara kushobeza umuizoba just umuizoba rum ato musasire mu nundi mushanju na mashanju sumanye na mashanju something like that to kaje bana kuyagireda ngeneri nguyawe manje kangambire cyane hati ubwo mushija woyine nuwogo basha atkakubuza kayakonkobwiremo abana biyakonkobwiremo ndabachikweto muki of course not toryo mukazi so you must admit ugumeno uruntu wonkukuri na ni wakwemere hati noreba marriage brings together the two imperfected people obushwere no bureta abantu babiri abataterire. There is no perfect person in this world. Yes. The weaknesses are kandi iwoka kurahi wakuriri nyewe nakuraho nakuriri owanya yi wakurire maybe mukambiri y'abatonje bente iwe cyo kumenya no manya kwa tete ukagiboha ukakamamata owitu echamana tukatwine bihunu mukanga nibyo kumenya hatu uza kwata umuntu umuha mumpuno kamuto mu machundo kamukambura tete kandi yagamire manyo kandi gamoro rede hatitachibasa echo kutwakiteko mbongo bwitu we can build the family. Yes. Kumanya ngo ubwo muntu utararisize nawe utarakuzira hamwe tutarashitamira hamwe aharasaniye rwebitoke muturye hamwe bitoke birumwe bihimba no butura
inyuko bwito tukatubirira hanaka babororere batekaho ushanga nkagati y'ikiyunga ko kina bwe mushitama ndebe shandiko mbaza mwavyetoroza mutete n'ururere muti ngo bundi mwahirwa bare torusaniya insaniya tuzakibaho batorusaniya bwe no bundi kutwabe tushitame turya urukwenda kamuhogo rugireba hariya hato wajote otensine yetorora urukwenda umuhogo kahanuya sama unaka oya ine chakwenda na chesi nakora ndiyo mimicwere kusheke nuko nakuzirendio hato umuntu unabugana we ine bitekatekwe bindi. So marriage brings together the two imperfect people to make them perfect for better of their marriage. So forgiveness ni chikuru munonga. Emirondo kashanje rushanje na mushanje. Usasiro utara. Ikintu cya kabiri, if you want to have a successful marriage or a family, you need to have an investment. Omubushwere bwanyu haba kuba nacho, it is part of core values. Omubushwere bwanyu muporaningire ki as an investment. Ari kintu kiragambira abantu kurugaha myaka 25 kuza myaka 35. Hata cyo kinahika uburi umuntu akihurire rero umenye cyo gukora urebe ko uri safe ringo tar safe imyaka 25 kuza myaka 35 ni myaka yo kurunda bwiga. So far hati we myaka yo yini, which investment do you have? Ni myaka yo kurunda bwiga. Imyaka 35 kuza myaka 50 ejo ni myaka yo spending no shomesa bana bari mu secondary bagenda basende bene birike. Imyaka 50 kuza myaka nkaga just 10 years ejo ni myaka yo kushabiriza. No shabiriza bayi, no shabiriza bariya abo wa investingiremo. Mwe mwana wanje utushanyarazi katwahoho nagaranta mwana. Ndwire kananyenda kukuza murago nze ikatukusindikire motoke kwakira. Konka ko rubote investingire no mushuja gwensere guri yakwitira umuntu utakakira na clinic. Because no one is tora grooming. De kurgaha myaka nkaga kugarra higuru, of course anotegereze cyo. Nukwirahina. So eje myaka basebona banya warashita miliyoni n'umukazi wawe mukapuraningira imyaka ari kusheti mukajipuranya mugenge ati twase myaka enga twase myaka 35 konkashi investment yitukozire niya iratwera mba twayombekire cyarte no cyamanya ngo aho abantu abari kushanga izoba ine myaka 4-5 konka ayina bana kabashatu bana ari umuntu yempanyisa. Yes basebona banyabo amazima agarukusharana ngabana gitagisa emyaka 45 oyina abana batanu abana bari mu secondary abana bari mu primary uri umuntu yempanyisa kesho nganta kushomesa kandi nshomese sente ngazitamukushomesa maybe shana kore wakoze recyo konkana nabo arahaba uri kushanga necyo nacyo cyamaremere abana tarashomise kandi yagaraka kubura gukora kiba kweta investment. So okugira a successful family, ladies and gentlemen, mutunge kiba kweta core values, mushitame mu planning mugire ngo eki neki. Finally icyo nicyo manyisa ngo naza ko hataramo ibintu byo kugira ngo nangu nyoko batarabana korona atahire azifu garetwa abana bakisha bwanyuma kwija uko takabagisa uko takizire bana. So what took you in marriage ecyakutiro mubushwere nenki hate cyo cyenyini ubone cyo wakorera. Wagigira kandi nabo korabe wagire kugira ngo iyo no kunda kubyama no mukazi ninga no mushija hata nabo ibyama kandi hatubono yangana kibyama mu gushyira mwe bare manonga yenda kubasiba munonga kandi yenda kusima sajara to kunyeta kubasa kusharinga ha bintu ebyo nibanda eyintuire ibara kumanya issue yo bushwere eryaha mutuma gwanjye munonga yenda kubashabira bayishema bari yuko ubunda bakuba ubundi mbere star nungi ningwe byo wata kubyetegereza hatanaka kubiteko mbongo bwawe utariya ko kandika kari. Yes mushitama hamwe hameza murekana bahanditse bigenderwa no byenderwa yambejwana bya bitakujwana mwesotinga mugaraka hiba bagitiri bagarura mukansoringi ninga kumure mutagisirwe mugaraka hariyo muka mbaze mwesotinga makantu then hasigara mbasa kutana ko rugendo rwanyu. Otherwise nyenda kora muse family yanjye nandaramugize abishye banje naragahantu rwanda Christian and Bethel and my boy Rehoboth yabari munonga charity yabari kututayayira kusahibi gamba Birungi kama kutero mugisha kandi akongere n'ibitini sawo munseje wabariyo wagumani twabwa program ya SISIIMUKA idakika zabana ni 5 ezarengo mushaya kabiri kandi amazimagara ngwite twakomaha twasigazayo akanya akasinsino nabwanyuma program ya SISIIMUKA ekahendera bana mutwikirize tugende twakire bisinsino bambete bisabye guma